cideregeteirwo thoko. Constitutionally thoko ciothe cibatie ni kumanagwo na kuranwo ni county government. I agree. But the national government has a mandate yake thoko. A standard one, thoko njega inegere county government. Now, the issue is todo adu amatienda gwika public participation. Correct. Ni mabatii mamenye atiriri ni MP ni ndaheo thoko, wewe governor wina thoko, matura maitu mothe matingiakirwo thoko. So tweka public participation ici matarekaga twikeri ma identify areas ni ri ndi governor ri ndina mbeca ici, ni ndi MP ri ndina na kone marara ni rateithania. Taru magoka kuria gwitu Gikuyu makiana atiriri mbeca iria iho tha ici ri ni milioni cigana ona. Kundu kuria kwina population nene ri ta kundu ta Ndaguriti market gutura kuraga ri kuheo billion ici mbecio gwake thoko standard. Aikoni ni tubesa tunini ri twakega turakangeta na kuria uigua Anderi na kuria Siguna ri tu twake ku na ku acio the handu ki to no marirwa nikio rudwa to ni mahugu nikio kurarwo no korwo andu ame kindu kimwe tungirateithika na ni mareka wega ni guturehera maendeleo. No ni matige guturehera maendeleo the expense of other people, young people losing their rights na gwitagika gwa thakame. Kogwo ni kuga mbeca